Anywhere Yahoo and Shrabe Bremidin, the war of Prophet Gideon for years, you do not have more Dumu Jachamia to Jatugu, aka Osofo Pedumabia, and anywhere the Medenchia can see a free of a penny metatron home de Brown, and Sankaria Munyago Secretary when you be a Duncia or Shia Brefu, Yamini Funtabraba, Mansanina, and Numan non. A random want to an amonsi, running from Fra Dumu Quadumu, or from Free Shiramunko Shiramun. Obaso anu ahye video no ate ne yekoyenim ene da ye ba bedun komo afa sika bofo ho
ye kasika bofo kora won ne hwan ye wo angel of money ye wo angel of prosperity ye wo angel of death ye ti sunsuma kuakuo obi ya ne n'adwuma nyame abofo mpempem a obi ya ne n'adwuma omo ye sunsuma kuakuo obi ya ne n'adwuma nyame na bofo mpempem no obi ya ne n'adwuma na ne de ye be kasafa sika bofo ho chese bofo a omma sika bofo a omma nipa ye den ediyie wonim ne din otimi abo ne din dia bom paye obi wo ahokyera ba wo so obi wo business no enkoyie obi wo ade bia wo de won nsa besom na aye basa ma me nyame ye som no wo ye nyame na ade bia wo boye no wo de tumi ediso the moment you be na ade ne kwan na ya da bia kisofo bebre kisofo na omo ho kyere wam wo hunu nyame na kwan se wo hunu nyame na kwan a enka ma me unsu a ho kyere se wo hunu nyame akwan a enka niema betimi ayede atoto yi ama se wo hunu nyame akwan a eniema betimi ayede atoto yi ama ye kasika bofo a oni ne area ene shama Metatron mama ya Canada Yehowa inshira ba pa ho tesen yame ya dom no ye pon ye bedim komo ne pa cho ba so a share video ni ye nko yenim wo ba so ade hia so be share video ni mame ahokyere ye so hia ye yare ahokyere ye musuo wo ba pa ne me ba wo ba pa ne bo nyum se e ma de misuro mame so ahokyere nye do na makoso bi ma hwe ohia ye yare ahokyere so ye musuo se ye bompa ye abisa yedie abisa enhira esese ye bosika bofo edin Dennis Erade enhira so wa join yen the moment ya mosika bofo ni din no maame empire bon ye botugu no dia te wo so obi nko eja ne nchen age se wonam meso onfuti preko penko hunu na nado aye bia wonfa ne secretary so so fa bi ofa ne so enti the moment ya ye bompa ye asire sika asire yidie asire nkoso no se ye invoke bofo pani area ana shamel omu no mo ye sika bofo edin area no ye the lion of God just jata won say wosan ye sika bofo wosan so ye jata na me wani na wo yes ye wo tu sie su aya wo nche de nyi ne ye wo tu amenemu dia ene ohia kwankyere obi wa ye wo na tu amenemu empanifo bu bebi se ye wo tu sie su a wo nche de nyi ne mom ye wo tu amenemu amena donko mu ma me ohia kwankyere aya hu ayi ye nwia no mo dagati fu mo ho denden hwe ye di jata mo were eni sisi ehu nwi dubna ye dware wom o kana wo be primu aya ye nwia no mo di pawo pai eni ma no te se den obesoa Florence Yehowa Israel so join here. Brother Yehowa Israel team from New York, me New York phone nyina. Me ba are no ho te sen tradition ready to anamo nsie. So for me mercy ready nka ho. Me ba ma me connect me from England. Me ka chire no. Ka chire ho te sen. Ready to bibia anamo nsie. Ma me Grace so etie me from London. Me chia London phone nyina, me chia ohima kuro phone nyina. Ready to bibia anamo nsie. Ye ka sika bofo a sika bofo ne bofo pani area sei ni area otie sei of pani area sei no yeden otie sika bofo no nie how say the otie no oyoba sika bofo no oyoba sei no tie area sei no tie into the moment ya uhie bibi uhie sika uhie eniema papa uhie favor won ade na kita na on gold nko ani gumu no say any bofo pani are wa yeden otie me ka bofo pani are no type holy say ni bofo pani yeden etie sika bofo no nie into the moment ya ebia wo bie business bi wo bie adwuma bi wo bie bibi ni ese so invoke bofo pani area
na emma wo business ne yeden enko nanim emma business ne entimi entumpon so yase enti no o invoke area no ye the green candle, red candle and yellow candle. Green, red and yellow candle. Na uria ya wa haban bi haban ye the queen of the night. Ahaban we nyina nadwo hema edura nadwo be hu si eyi perfume esiufi a eyi emafie ho ye enti sa ahaban we esiufi a ahokyere oni ahokyere to nkwanta amapai sa ahaban we esiufi no ho kyere wode a ene no ufia be fo mo ye nkurasefo what you say ahaban we esiufi a maame ni seed ni seed no ye de ye oil ni seed no eye ebi no mo friend lavender tree ba eye queen of the night anadwohema wa wo se sikabofo no so no wo ye oba na haban we na ye friend queen of the night no so no wo ye anadwohema nti wunya wan say the area ba for penny area otie wan say the area otie wan say the otie of penny area one said what here when you finish sika bofo area when you finish sika e bofo no enti the moment ya wo business bi wo start business bi hwe nyame ka kire bra mo say wode ne kwasase anufunsuo ene wo asesoma ye nnuanu mozemifo omo ton ade wo ton gadi kura mpo na wo sika be sekurapo ne wo ton maame wo sika because wo set grounds wo ye dwuma ye set grounds sunsumo no ye spiritual work dance ne honam ne wo start business no esa Africa fo wo ma bigu no wo mo ba bani esi so Africa fo no enti wunya ahaban we bia queen of the night yes anadwohema unya besi eye sahaba we titibire mu no mu di magic no ya wo oyo bi wo odi sahaba we so na da ni sika we na haba we titibire mu no mu di magic eyi sika no obi ka so be yisika sahaba we no tete no aposa na da ni sika ya fe ne queen of the night anadwohema na wanya ne perfume edi ato adi asano we ne perfume nie bafani ne perfume nie ese so pe enwosremu titiriw ye wonwosremu de yan titiriw yes ye wonwosremu titiriw enye fraito we enye zomi wenye dia afofo ni bubu di kala hyehye no we eye wosremu atitiriw wunya wosremu atitiriwa na wunya queen of the night bia mamie just we wunya queen of the night bia obi wo hwanom a ahokyera ye wotese yi doso obi wo hwanom a ahokyere aya wotese doso aya wotese da bayifu amu tam no obi wo ha ahokyere aya ntese da bayifu me ba ma baby me baby ba ko pe me man nyina wono ne ye baby ba ko pe wa bia tumu wo Georgia queen of the 19 mame unya bia sa haban we ye fe ne queen of the night anadwo ehema we ahaban we na anadwo no display a boss sister and was started display because o ya anadwo hema aye da bia meka o yesunsuma de age anadwo no obeye no obayifo krompo wo attack na age anadwo because no and awia no what mokole dwemu to banche age anadwo ene we befia be frafra ne ma ne ebeyi na ye den aba eyi ti sa kom ye frɛ ene waba enti anapa no nya de ubenya no enti sunsum ade de wo ya age anadwo misisa haba wenti timire mu no hwɛ sa haba wenti timire mu no
one more do you will go so no posana than sika omudi magic no yes habai your friend the queen of the night just anadwo ehiman kasa tisa habai wo posa edi dware me say yewo enwosremu atitiriw wen ene your friend enwosremu atitiriw yewo enwosremu ene yewo enwosremu atitiriw Bible say wo bana wo kwodi nwosra kogu Yesu na ase no wo fa nwosra ne boodin nwosra ne boodin we ne yefen nwosra mu atitiri we nya zomi ene we nya fraito ha wutimi hye wo bi na sente won ho no wo suggest wontie sa sente ne bi da maame sunsumu no wo benya sika eti sunsumu no nya sika wo yo hiani sunsumu no wo yo hiani enti ne Paul say me yimpaye si ensi wo yie na ensi wo kra yie Paul ne kan yo wo si me yimpaye say anadwin ensi wo yie na ensi wo kra yie enti wo yo hiani ama me wo kra no so yo hiani wo yo sikania enti esi sunsumu no wonye sika na timia pie honam ni tot yasie esi sunsumu no wonye sika na timia pie honam ni enti obi wa start business wo pesi business no e flourish wo pesi business no eye kama business no gua na egu ma me wo de posa haban we bi anaso wo de haban we ti bi ne fa fra wo sika anadwohema queen of the night onu anie wono ne anadwohema nkasa told yasie wone na anadwohema na enwosremu atitiriw wono nie ahaban bia ne oyo agede to so eyusu na nu ahunu se manches ejawa no told yasie nu ahunu se manches ankasa wo ho no no eja ye den ewa no won so permanent say ya won say eja ye den ewa no entine si sunsum mo no wunya obi e wonim de obi onim yenye hahama no ye nkoto ye oyos ne ye niam nyina ye ya ne ye ye nkoto mfiri baabi ya ye nkoto mfiri baabi meton ye ya ne ye nyame wodi nimudie no ade adom yen ene odi adom no anye de adom yen enti ye de ye hunu ye se de ne ye hunu ene ye di hu adanse di ye ne ye hunu no eno na ye di hu adanse sa ye ya no so ti ase dan na me kire seed we so no a very strong and powerful woman ya wadano we see the way at say abena bring na ya wamu ne wo won say dua bia na de awope dua bia ne ba bia wote na esese wo de ne si na tumi na ya den awuram dua ekitatumi dua ekitatumi papa ye krati ye ni padua ye ni padua ye wo ho no mun ye ni padua dua bia so ye den ekitatumi ekita authority and power eche me pa chaw wonya o green candle up wo invoke bo for penny area me pa chaw wo hinya green candle me yensa yellow candle me yensa wawie green candle me yensa me pa chaw wo awo no wa ho kire no ahokyere no te se bompatafo ahokyere dia ano den wo de tadia na wai ye fin inkuro besie e koya masanya ba obredi mi echinchin esu ankozi wiye o awo me di obrei eni are wo bi ko wan ka kire se wo sorry wan ka kire se wo sorry ya wo di are wo be ko wu yeah usawo sorry awde wono mfa nkowo ene ma besesa mi se din be ne de ato awompe ene ne ye fre oboni a ene ma besesa hwe e bedane enka so de awde wo be ko wu ho an ka kire wo what are you telling me ena missing ena we no
your perfume candles. When we say candle, we your friend perfume candles. And got a pushing candles now. Polyphone, Bantiaba candle, no. Your perfume candle. Ah, we can. Yes, so. And yet, they are frisika home. I'm gonna be do it. Or Bibia who was sick or your home. So, friend, and what be do it. She perfume candle on a binie. What me use green wing, what me use violet wing, because on a authority colors. And what talk. Paul le candle Nibia, Oceane bon can. So, yes, yeah, I don't know if I'm take a regular do for dear candle. China for candle. So, yes, yeah. Who told me say, who you soon suma dia padepa, padepapa, toadepa, toadia ne boarding. Also, the candle wait here. Oh, a you one. Now was saw. What jolly you know? Not got sina candle name. Me patcha, oh yes, so you have to be naked. Quarter the quack. Oh yeah, shall we damn. The moment who invoke the spirit of money, no. Oh yeah, it's a social with them. One will set it in minimum. Ane Adam and Eve, no. Ebo adejano. No, rather one homo bear woman. Wo bibia wo be body jabom pani nyame honhom be no wo hunu so wo mkote da ho na ne nyame se mo ye nkwala poni meja mo chidi ene opo wo mo bra ma wo ene me no mie no ye bire bebrebe ya de tade na wan enti no me pa chew unya perfume candle we bia unya perfume candle we bia e very 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 nice and now say sandalwood candle and no the from a ream was a jamuja and no adru achiri tot yase hey ade de ma me o kotena ho a wo hunu ba bia nipa no be fira on beba abina bi nyina em masika mpa wonsem da so police ma what say urade nshira so wa join yen e patcho ba so no do comment ya babatin unya perfume candle ibia so candle we bia and sika bofo no wampade e bon wapade ye hwam wo dware won say ahaba we fe the queen of the night or ye hwam ene ye wo enwosremu atitiriw oneni ye ka enwosremu atitiriwa oneni ene enwosremu atitiriw ni soso no ebinie we ni e kan ho a 3 months 1 month na eguso ye den ejina ho oduru baabi anipa wa ye mpamo obi wa oduru baabi anipa wa ne nani bubu ne prepress kinsu e toy no ne nwansena di wachi saa de we wo ya nwansena enye den endi wachi ti ye woni ma sunsum ye emasika ye den eba ye ho the moment ya wa anya saa de no ma wonam ho a ne akaida fuyi I ready fuyi inteke urege fuyi mafia fuyi afrika fuyi atemuda fuyi no mo soliti yawo to the afie no mo soliti yawo ana hwe yawo salt ade bia ne ade a eye yawo salt ho na saa salt no eno no yetu ye dege wo form se de ye dege ma gold no wo yesika akwankyere na me paachew etese unya salt salt na nuni salt na ze ne tie eno so no eye hwam sika de wo ya etese ye hwam empa de bon etese sika mpewrof empa de bon hwam entina akwankyere bia no ene ade a ye den eye so ti ase all you we say say nyame ya wadom na bia wo bie business bi wo conference meeting bi wo ko share wo business partner bi me patcho samsa wo be use sam 5 me patcho fa me call the 6th book of Moses no na ken kan ho ye den e kire yen samsa e what 6th book of Moses mu ene ye be ken kan ya kire wi me patcho kan ne yen kwai Psalm 5 no or see if you have the business to transact with your magistrate or with your princes
and desire to obtain their special favor, then pray this psalm early at the rising of the sun and in the evening of sunset. Do this 3 times over pure olive oil. So at the same time, you think unceasingly on the holy of the Chananja, merciful God. Anoint your face. Chananja. What's it? Chananja. Merciful God. Merciful God. Or say, and anoint your face and feet with the oil and say, merciful unto me, for the sake of your great adorable holy name. Send your heart of my praise to me and grant that he may be. Until the children of sister, when you penny be quiet, Juma, also when you penny be quiet, Juma, who could show business part in the beat. Ebia, we hear sick be if it will be qua, me patch out the scene is a way. Would you also the ya, would jare, ya, would gather at the seminary, and could to bo be a new one, no cushiano. Ya best sign watching. Osinto ko hia pani ni na koye business na adwuma bia na pese wonya na anim adom na oje pe wo ye adwuma no mo a need favor so dia se obi wo ha abrabo mu no wo need favor mama favor na de ya niam nyina o wo ni favor wasam ye mobo wo ni favor hey what is the politin bag bia edamudem wo ni favor Uni favor was some year day, was some year mobo. It is unya favor. Can you go? Or since it's our person, penny anymore, don't know why you're Juma, or Japan anyway, you're Juma. Sir, and there's some sin our bebo. Over 3 times a good olive oil, so was super bonnet 3 times a guma poma oil, you so. Mammy, you were having be so, ha. Mammy introducing in town. A friend o bruni near Haban, me pacho, a ye film to Sicily. E pacha obi wo ho no mu a okasa ne bo nipa wo ye nipa wo ye papa krompa ne de boni etua ka ma meti bi wate na we okwadwuma okopa bibia mu amoton ne ma no e pacha ti bi fa hye wonum we kasa be ye wonum dedede me se wo beti ade ye wo de wo wasom wonti ade ya bia obu ade ya nko ane ba na brabom ade yawo nko ne ba wa brabom no atibi na wa hwe o hwe soso amamie eno soso no ye wo di seed ye den e wo ho me ti ni seed ni bia betro me patcho kan ne enko wa hin o se ti so person ni pa ni ko ye business unya na ni ma do ma bebo sam 3 times egu pure olive oil so wa bobo fo chananja ni dia ka se wo so bebo fo chananja ma me ade bia ne bofo abebo ni din yo hwe wo de wunim ni Michael ni Gabriel I forgive Semimu, but forgive Semimu, but forgive you. So, dear Winnie, no, you are both for her. Told you, I said, one who said the seed, you know, at ye. Oh, I said the seed in it, you know, the seed in it, so no, who are what per se, and ni about so, more yet star scene. Obi ono ma wudware eni boni ntimi hwe obeyi ni ntimi hwe o man Ghana ha abayifo ne donso ankasa ma me woni na wo ne pa niema bi gu nsuom ne dware woni na ho ne pa niema gu nsuom won se de ade ne tie won se de seed ne tie no obia we seed no wodi dware emma eni boni nya den emma wo ho business na wo ye emma business ne flourish emma niema dane mawo aw wodi bi gu nsuom wo ba woni animonyam me pa chaw sa seed we ubesi usi anu ape oyoyi titiru no dey here we ye fe ni citro oil that dey here we ye fe ni citro oil me pa chaw mo pe citro no we si usia na dey gu nsuom wo bo kredin we dware amane ma papa timia yeden aba wo kra ho to yete wo wi wa kan sam 5 wo wi direction no wo de ngosra ye wanim wo di bia ye wonsam wo di bia ye wonam wo hwowia wo wi gina ho mani munyam because ye ho ni nyankopon wani munyam pie firiba wo hwowia wo di ase ma woni na o na brabo na ye bono wo ma wani ya na wa wo bi de 6 beda na wo 9 aya da bia meka
to the asie ye mpanifo ye tere bi o mbesi so muntimi nye bibi papa bi ama yen yenya ka ho bi e no muntimi nye bibi papa bi ama because no ye the graphic etwi ye to graphic yi so nya mpanifo nanim ni wom ni ye wo ho nsem o man mu nsem ye di twi ye turum eba ya dan ebaya den no man Ghana koso enti graphic na aban toilet fo no motetema boys ni weave ne de konne no eno na ma Ghana nkoyi o because no ebia nana do anim wom ne we ni bi dia kotwi de to se niema ne ka ho bi ena ebo wo man no ebo wo man ne fom pa amesta wosre asem no kwere make no because no ebo wo man ne fom woni pa no ni picture bo newspaper nim woni pa no ni picture ebo newspaper nim ya chiro man mu nsem agum ne obi dia kotwi ni turum ebede no mbetena fo me ya de papa omo nya de papa bia ma yen eya de ombe ya de papa bia ya de nya ma yen because no eya yankasa ye fault ebede ni mpanifo no ebebu enkwala ne wo mu mpanifo no because de bi omo do fo mo to enu tina manfo asore edidi di mpanifo atem no me ka no kora kira wo me yesunsum nipa enu tina nkwala na asore no de bia no newspaper abai toilet no government ni embande graphic e de ko toilet to dia see because no say me image ewo baby no obi di kotwi ne to a sunsum no wo bre wase me ka no kora kira wo sunsum no wo bre wase enu ka ho bi no man Ghana ntimi nyeyie no enu ka me say wo de asema me kan fa kwa dwendwen mu ne fa wura sunsum be wo say warrior prophet asamo no waka enu ane maka kira wo no enua ne maya dai maka kire wo no enua ne maka kire wo no because no open picture ebo daily guide anim ne daily guide o we base ni ade akotwi ne to wo ba ya bra wo di twi ne turum be ma to so ya no obi koda wo di twi ne to abada na ma na koso woman nkoso it said the aye de mo fa ne saa ya kwa me nkroma be ye mo an wo ye mo no because ono kra mo di twi ne to it is a newspaper na aban toilet no edi twitwi dwo mo to mo nko toilet ro no ti wure kra to ne san enu ka ho bi ni woman nko yie no maami me ka kira wo timpani folum besi so saa ne de omu twi yeturum ye de omu twi yeturum na ebe de no man na koso wo man no enkoso because no leaders na wo honom no ye de omu image e fafa ye to wo me de abu yen enkwala be de abu mpani entine aban toilet na wo man mu hanom no wo mo band newspapers na wo mo de mo mu twitwi wo mo to no eno ka ho bi maami eniema bi wo honom a na wanka ne edi nipanya yesi bafanya wasi kuromo no ebo a yetimu bi Ghana ya na yete yeni baabi ya akọ foti ate enti no saade no government no embandi aban toilet na wo mo di graphic twitwitwu wo moto no because ka ho bi ebo wo man no se wo man no tabi o man mu nsem kura mpa Ghana I pledge I promise on my own you are near to good newspaper enu a say coffee baby na kofa ne to enu ka ho bi enu o man ntimi nya den enkoso no enti ne government ne to so no me pa cho video e share watin share ne sunsumu no enima bi koso a obekase we dey ye normal but in the spiritual realms no e di ni penya e se ni pabrapo hold ya here
edi nipa nya se nipa brabo enti wodo yi etese wo sore na niema timi yeda ne ma wo hwe nyame mu na niema wo ho na sofo no wo nkan kire yen wo mu deceive yen ene ye gina so dem ne de kaba jaba surokoto mama yirekoto brakata yirekoto brakata about 5 o'clock no so we dra adia beto so kaba we yesum jaba kaba jobo jebe ne adia chi so kaba ya bai yesu yehunu hwe yesu yen kaitete atempon no ye kaitete atempon na ehwo ne niam papa no yeden yewo so yen kai ye kwan dada no yesu yedura manfo ne akai ya no tie ma ye ninya den enna ho ye yes nya ye yes ye no nya ye no ni nyame ne ye hyebre sesafo na ye nsere no na niam aboni bi wa ha no ma ye nyai ne na ye ne si ensuo mu no ne susu an wo hoyi esubontin de hye ensuo yiri ne bufa baabi a aya na manfo bu na suo funu hwe bibi wo baabi o bisa wo se beseda subonten no na de ani wom na bofo ne be hunu nsuo na ne wo kurom ho ekofo ni omo yare kotom nya yaresa maame bibi wo baabi waten bibi ni baabi a enka ye danka ye nto ye punum bibi wo baabi to ti ase da bia ne de nyame wo ye ayahwe ye nyanu muzeremifo wo senane ne ye fa wo mudi muada kopem se wo senane ne be ye mua Toti atiye. Ya wada ye de fasting. Ya wada ye de bompaye. Toti atiye. Ye mfiti prekope. Enne planet a wo hwe enne so. Ye fe ni Jupiter. Enne ye Thursday. Planet wo hwe enne so ye Jupiter. Jupiter means activity. Nti ene sunsumu niyama. Wo sunsumu niyama ye. Wo spiritual bath biara no. Me pa chaw enne no betimi aye wo nchene wo haban wo oil be wo candle wo betimi aso ne because enne ye day of Jupiter and Jupiter means activity ade bia sunsumu niema se niema ye den ekoso ye be wura Friday mu and Friday is the day of Venus. So tiasie de bia ne nyame obo ade no de bia ne planet ahweso eno tin ye wakwasi ye wadwa ye wakwaku ye woyaw ye wakwame ye wakwadwo ye wakofi de bia ne planet ahweso obi wo ha wo tie me de ya ye de wo no asesa because ye de wakoto obi ya ye de no to wo yuso nipa ne kredin wabra bo besi uye de bia ne de ya ye den da bia any day a woso to di ase obi wo no ma yasesa odin wo ye kwaku yasesa odin abaye okwabena o me to be jimi to di ase and papa bi etimi mo abra bom because odin no yasesa no enti sa awofo na ya mo sese mo madin twa nyame ni mo the reason why eno ma wo kan wo ma me Saturday ma wo pie Saturday because wo ye Saturday born ni yasesa no. Say instead of Saturday no ni ama on Sunday san e affect won krabia na o hyebre because the planet be na ofri so ye body a ofri so ye hunu planet a wo ye da ofri so ya woda mo planet ye Jupiter a day of activity so ti ase Friday mo planet ye Venus Saturday mo planet ye Saturn. To Saturday, obi how obi tete obi tire woni je so Saturday nse so so kendo tuntum di face ni pano eche ni mugamu to ya fie Saturday that's what face say ni pano eche no days na ya na yesesa no e affect yen e how kwala no